Zolok sali santilhu Nik echtayilach o lat koskuitzin nik ahkuilak ulpal sa khonchik reheb liqak angel zolok sa li santilhu lish khulumi liqat zolpal chiru li shamana inashye li mak sa li igles ut lish khulumi liqat zolpal re likutana inashye kui anuhom khalkhoru chiru liqapabal no bilak nabaleb liqasqitzin eblakh solonel chirish chanak rakhru lish chuam khunak rakhpapanel sali igles utninkoshla naqchaqajunilon kokulak chishtawbalru naqli igles tentotish kutbesirik en lishchuam lishrahom liqaqwa Jesus naqkityolak lish igles liqaqwa Jesus sashkaba naqibli apóstoles que okchish kotzbali chabil esilal chirish lishkamik utli shkwaklihi kuchik liqaqwa Jesus chiyoyo abanan li oibeningle naqatawrik in resh kuybal uchsachbali qamak ki okah kuchik ebli igles sashben li ruchichot auta ina qatawsa li hu hechos uttoh nasaho li qachola naqkwan chirilbal utrabingil chishkhunil chirishain abanan kwan khun li chaqkilal li mokohunelik tanuko kanachish kebal retal chanrunak nakulak uta anak sa ali khunkhung chigles kwan kebakwilik aqreru linka us linapano mank chiqahunilo ahkwi kuan liqachaqkilal choqreheb chaqlaj Corintios nakoshten chishtiki bankil rilbaleb lichaqkilala in saebajkwi liqakutankilanaqkwan salihu 1 de Corintios capítulo 5 versículos 1 toxali versículo 13 arin kwan hun lichaqkilal liyo chishyalbal shkubankil ru li apóstol Pablo natawlimank hun likwin likishchikribrikin lirishaqil lishchukwa manakrikin tanalish kabilishna chanchan anak nashkechi qatawru lihu 1 de Corintios uta intyo chikulmank chisa li iglesia hokanak li apóstol Pablo kau kiratina heb kau kishuseb renaqteshkere tal nakhan makakwi li santilhu nashchenak lina lebain li chochi kwank sa li iglesia ran Corinto nimlamak tsaqal ut inkahkwi us ilbil sa syanqeb lima kwaeb ahpabanel matuhat chik sa syanqeb eblahpabanel manaksalish igles liqaqwa Jesus akikulak sa shikli apóstol Pablo linimla chaqkilalain kishukwak abanan ki okchidilbal chanrut ishten aheb liqasqitsinain manakanaw kaut shbanak nashchesa lihu 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1 ut 2 sashkaba naq teshkanna brah li shbanunkilina lebain ebli qasqitsina inchan ashalchik nekesh nimobresirib ut nekesh qetqetiri rikin lina lebli yokeb chishbanunkil shbenkwa nekesh naw naqinka us shkab nekesh nimobresirib shbanak yokeb chishbanunkil lina lebain li inka us chiru liqaqwa Dios hokanak li apóstol Pablo kishtyal shqesh usbal li kuinqain li yochi makob abanan kishtyalakwi ishqesh usbal uchkutbal li igles chishkhonil li apóstol Pablo kishpatzre li igles naq ahel rush ti kobrisinkil ru li na lebain mokonaruta chikanak chikmaan qabiaq li nashcheqe saqwi li hu 1 Corintios capítulo 5 versículo 6 Makash yala lishnimobresinki rib maikane kenaw nakachin shkyuli nash si pobresi chishkhunil ha injo chi atinak chirish li makain li ak au bilchikan chi sali igles ut naqeble junte sali yokep chi iloktesh kerreta li makain te okak kwichish banunkile re shbanak yokep shkoshlankil nak kwinekesh kuyle jun tentonak tesh kuyle junchik manaktinesh kuylain nekesh kuyakwili hain li naraj nashcheli ratin li qaqwa Dios ain ut naqanaw naqmokoho kanta chiru li qaqwa Dios hain jun mak hokanak chokre li apóstol Pablo ashalna baltana guchik li chaqkilal uchaq li shkubankilru maga retalil ka ut naqli iglesia chochish kuybal rilbal li kuin qain rikin lishna lebain li qatzol bal nashchenak marisa shkabana qancha jun kuin mare nimsh kwankil mare na balakwi li tumin li nashke reshten ankil igles inkana qanaw hain chal qaqaush mare utkwi
chishjunil li queru chishbanonkil sali iglesia. Sali capítulo 5 versículo 12 ut 13 nashye isio makse yang linka uschol chan li santilhu inkarachta kanabak chi ushmank chi salish iglesia liqagua Dios. Aban kere tal nakli apostol Pablo moko yaltyota chishtiki bankil rib chishyeb ahunaklish aush chirish likaru li yochi ushmank uttoshi kanakwan salihu Levíticos capítulo 18 versículo 7 ut versículo 8 kahkuina kwachya basinkil ishtaqik li versículo 8 nashye ma mush shkwankila yukwa rikinshbats uninkil li rishaqil hay hun mak linka nashkuishil baliqagua Dios. Jokanak le apostol Pablo kajonak kishukwak chishke balretal naklina leba intyo chi ushk salish iglesia liqagua Dios. Mare saliqa iglesia nakwan kung kat bakwi eblimag man khebli anu homain mari joko chishkuy baleb rilbal mari sashkaba naknakache kuy takache nakakuy rilbal li nalebain onko joko ta chishrabal li qasqitsin aban makwa hokan akhil ru shten ankili qa komunaan usbal sashkaba li qagwa Dios rikin qunilatin rikin rahom rikin oshloq Hanak kuichakli ratin liqagua Jesús. Salihu Mateo capítulo 18 versículo 15 toh sali versículo 17. Jehokan yoquah kuishten ankil liqas liqitzin. Liqagua tashaq chiten anqe chishkol balqib chishok balqib chisaqru liqachu am chiru liqagua Dios. Liqa Dios an hun Dios santo utjokanak naraj naqtla ohqui saqaqo santaqo shbanaqla olishtenamit lisikbil qushban. Wadisha kunak shina coach beni chiru le jun kamokain nagat koy beni sa jun chikle ángel.